Kani gade ka Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kajing yakun hapadang kalum Dingjiri Sport Club bat ka Young 11 kalakut ha kajing yakai kabalalong North Lanot Goal ha kalumpung yelakai 3rd Division balapunlong da Shillong Sport Association Hamaran Polo kabalalong ha ka Arpsa Terik mentau Nailar. Kat baka kenhun yelakai ka Lamlanti Sport Club kalala bakan penlim no ya ka Green Age Club da Argo la iway. Yaki gol jong ka Lamlanti Sport Club la yo tap da u Komarnes Shabong ha ka minit ka bakhatlai. Bat utay lang kurba ha ka minit ka basan pusau. Kat baya ka shigol na kabenta ka Green Age Club la yo tap da u Jeffrey Masar ka balawan lengba ka penalty ha ka minit ka balai pusau. Ha ka waipat ka jingi kun ka kanhun yelakai jong ka Maureng Sport Club kalala ban penlim no ya ka Umprop Sport Club da shigol la not. But ya ka ni ka gol la yo tap da u Nangsay Borani ha ka minit ka ba arpupra.